Yes, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose yaba bari hanze y'igihugu ndetse rero n'abari mu gihugu nk'uko rero mumaze kubimenyera uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha rero aho tugiye kubabwira ko igicumbi ari amarira ari yose ku mukobwa rero watwawe umugabo na nyina. Yes, nibisanzwe rero ndetse abakuru babyita amahano gusa rero byabaye igicumbi aho umugabo asenda umugore we mu mayeri rero akarongora nyirabukwe. Iyi nkuru rero idasanzwe niyo mu mudugudu wa Gatete akagari rero ka Nyamabuye mu murenge wa Byumba ho mu karere rero ka Gicumbi aho rero Uwiduhaye Rebeka ari mu marira yo kuba yaratwawe umugabo na nyina. Yes, ubundi nkuru rero itangirira ku burwayi bwa Uwiduhaye ubwo rero yaratwite. Uwiduhaye Rebeka yagize rero uburwayi biba ngombwa ko nyina Mukandori rero Françoise aza kumurwaza. Ubwo rero Mukandori yajyaga kurwaza umukobwa we byafashwe rero nk'impuhwe z'urukundo afitiye umwana we. Yes, biravuga ko rero Mukandori w'imyaka 42 yaje rero gupangwa n'umukwe we Sindikubwabo Jean Claude bakohereza rero Uwiduhaye Rebeka kurwarira aho avuka kwa Mukandori Françoise ndetse na Ngirukwayo Jean Bosco rero kugira ngo yitabweho rero mu buryo bwisumbuye. Uwiduhaye rero avuga ko icyo gihe yumvaga ari impuhwe nyina amufitiye yemera rero kujya kurwarira iwabo. Icyakora rero ngo ntizari impuhwe ahubwo rero byari kumwigizayo kuko nyuma y'igihe rero gito ngo Mukandori yatangiye rero gutaha bwije akabwira rero abo mu rugo ko yatinze mu masengesho. Yasaganira rero n'ubunyamakuru mu gahinda rero ndetse n'amarira menshi cyane. Uwiduhaye ati rero mama yaje kundwaza ku mugabo wanjye tujya rero no mu bitaro dutashya nsaba ko najya mu rugo nkarwazwa rero n'ababyeyi banjye. Nyuma rero y'ibyumweru nka 2 mama rero yarahindukiye ajya rero kuba ku mugabo wanjye. Mama rero yaramemukiye antwara rero umugabo ku buryo unazigera rero mubabarira. Amambere rero byahwihwiswaga ko Mukandori Françoise yaba aca inyuma Ngirukwayo ku mukwe we rero gusa rero nta gihamya cyari gihari. Yes, kuwa gatandatu rero tariki ya 21 Ukuboza 2024 mu museso rero umusaza Ngirukwayo yagiye rero ku isoko atungurwa no kubona uwari umugore we ari kumwe rero n'umukwe bagiye guhaha ibizabatunga mu rugo rushya rw'abageni. Nibwo rero inkuru yatangiye kuba kimomo ko umukwe abana rero na nyirabukwe. Ngirukwayo rero ati ndi mu gahinda gakomeye. Ngirukwayo rero yongeyeho ko rero atiteguye kuba yakwakira rero umugore we mu rugo. Ati rero kugaruka kwe ubanza rero byansaba kubanza kunywa umutima we n'abakuru. Ati rero kuko ibyabaye ni amahano. Abaturanyi rero b'uwo muryango Ngirukwayo bavuga ko ibyakozwe n'uyu mugore rero ari amahano. Nyirahabimana rero Konsole ati ubundi rero umubyeyi nyawe ashimishwa rero no kubona umwana we yubatse rugahama. Gusenyera rero umwana wawe rero ni amahano yadusebeje nk'ababyeyi. Yes, Ruzindana rero Frederic ufite imyaka 86 y'amavuko ashimangira ko rero naho byabaye ko umukwe yisanzurana rero na nyirabukwe bikagira rero aho asenyera umwana we. Ati rero cyaraziraga nawavugaga rero nyirabukwe mu izina. Ati yewe niyo yazaga kumusura warihezaga n'agasururu rero k'amazimano ugashaka rero ukamuhereza. Ati rero iyo babaga hashize igihe kinini mutarabonana umwe rero yafataga inkoni ku mutwe undi nawe ku musozo muti rero muraho rubanda. Ati none ngo baratinyuka batyo. Yes, Sinikuzwimana rero Esperance yobora umudugudu wa Gatete yemeza ko iyi nkuru rero yayimenye ndetse ko bagiye rero gukorana n'ubuyobozi bwisumbuye mu kurenganura rero uyu musaza ndetse n'umukobwa we bombi rero bapapuwe abafasha babo. Icyakora rero umuyobozi w'umurenge wa Byumba Ngirahumuremyi
Muvunyi Theoneste ngo rero nta makuru na make yari abifiteho kuri iki kibazo rero gusa ngo agiye kubikurikirana. Ati rero ndavugana na mudugudu asure rero uwo muryango tumenye ibyawo kugira ngo rero bikurikiranwe. Yes, Mukandori rero uvugwaho gutwara umugabo w'umukobwa we yari yarashakanye rero mu buryo bwemewe n'amategeko na Ngirukwayo Jean Bosco, ku buryo rero ibyo yakoze biramutse ari byo byafatwa rero nk'icyaha cy'ubusambanyi. Iki cyaha rero kikaba gihanishwa ingingo ya 245 mu gitabo cy'amategeko ahana rero ibyaha mu Rwanda, ivuga ko rero umuntu wese uhamwe n'icyaha cy'ubusambanyi ahanishwa rero igifungo kiri hagati y'amezi 6 ndetse rero n'umwaka umwe. Ku rundi rero ruhande Uwiduhaye Rebeka na Sindikubwabo rero Jean Claude bari barashakanye rero mu buryo butemewe n'amategeko. Kuri ubu rero Uwiduhaye afitanye umwana umwe na Sindikubwabo. Biravuga ko rero Sindikubwabo Jean Claude agize umugore wa 11 ngo kuko rero ngo yagiye ashakana n'abandi bagore bagatandukana rero nabo nyuma yo kubyara nabo. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohokana hadusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu utuntu n'utundi ndetse n'ibintu tujya tukugezaho ujye ubonera ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.